football Titi part jasari somni pakwana ngai thavele donta ila inrini le pathiani ate khan in ella sang khel chun zamania chungjinga chun Italian football league sangber Serie A in khelang sarzuala tebula ma hroitu Inter Milan in khwal muala Udinese sikhat final neya he mecha Inter Milan chakna goal hi minute somni na a Lautaro Martinez sakhung ani champion line Napoli point sikhat fine sasulo an neya minute sarina Stanislav Lobotka goal khung hum tluanin point hum hlutak an lo chuak Cagliari in sikhat fine Juventus an ne boka turing club hian point an lo chuak zaulo he mecha Cagliari chakna goal hi Luka Maziteli khung ani tihian Serie A season kalmeka te bula Inter Milan in point humin ma an hroi fal zela Inter Milan hian khel somni pakhat atangin point somli pakua an neya pahnina AC Milan hian khel somni pakhat atang vek in point somli paruk an neya pathumna Napoli po hian khel somni pakhat atangin point somli pathum an neya palina Roma omin khel somni pakhata point somli pahni an nei mek Serie A season kalmeka hian champion tuma in ela boruak ala sang leya Milan khokla pahni te baka Napoli le Roma te po hian beise ala nei sang le Germania Football League Sambre Bundesliga po khelchun zomni in heta hian champion lai Bayern Munich in olsam takin RB Leipzig an neya Leipzig khelmola Bayern hi golnga gol khatin an chakani he mecha gol masaber hi mol nei tu Leipzig in an khung thunga minute somni na Romulo Cardozo mangin man ruai mase Bayern hian golnga changletin minute somnga na Serge Gnabry an sipura suta minute somruk pasarina Harry Kane an khung belin Jonathan ta an minute somret panina abel velea minute somret pangana Pavlovic san an golina khungin minute somret pariana Michael Olise an Bayern gol ngana akhung zui ta boka Bayern hian second half a gol nga an khung mangtangka in phu takin point hum an hlo chuak he mecha hian team pani anin ngam dun leya gol shot ringot po tum somthum pali loi omin RB Leipzig hian tum somparuk lai gol shot an neitling ani Mase amor bok tu nei thazok Bayern hian goal margin sang takin nena an changa team pahni in thlauna ber chu player quality ani Bayern hian Bundesliga season kalmeka hian match som pariat khelta in goal somsari pakhat temeu an khungtling hemmaya match khata goal thum point pakwa pali zel khung ang an ni phak hial match tin goalie deuh tho khungji ang an ni ti na ni chu Bundesliga hian an latlomi alawa point som nga in tebula point som pakhatin an sang fal mek ani Bayern hian match som pariat an khelto tang hian tum som paruk nena an changa tum ni draw an neya tun season a hian gol khung tamber le gol chhuat lember an ni mek Spain a Football League sangber La Liga po khalchun zom ni in heta hian Atletico Madrid in minute somli pariat na a Alexander Sørloth gol khung mangin an mikhwal Alaves an neya Real Madrid in Sydney fine Levante an ne boka he mecha hian first half a goal lu theilo ma sela second half minute somnga pariana Mbappe an penalty goal mangin Real Madrid ma a hroi puya minute somruk pangana Raul Asensio an khung belin he minhu hian goal dang alu bel talova Real Madrid hian olsam takin point hum an lo chuak Levante hian hun tirlama tangin an ngam lo tluan thakani Real Madrid hian point hum lo chuak ma sela an mani tran tu fans pung khom te an lom lo leya fans te hian Real Madrid player tele Real Madrid president Florentino Perez ngei po an bu khum lo maya hetia an team laka lung oilo na an lam tir chan chu tu naya Xabi Alonso an ban chung changa Real Madrid boruak chetak wangani Real Madrid player pathum Federico Valverde Jude Bellingham le Vinicius Junior te big phei hi chu Real Madrid fans te hian an lom lo le zuala in khel chungin bolan chana piangin an bu khum na sale zual thin ani Real Madrid hian point hum an hlo chua lain La Liga champion lai Barcelona in point an hlo chuak zo lo thunga anni hi Real Sociedad khelmola lenglutin gol ni gol khatin an tlom he mecha hian Sociedad hian Mikel Oyarzabal mangin minute samthum panina ma an hruaya minute samsarina Barca hian Marcus Rashford mangin an sut vele ma se minute samsari pakhana Sociedad hian Goncalo Guedes mangin an khung velea goldang lu bel talavin Real Sociedad hian Barcelona hi gol ni gol khatin an ne ani he mecha hian minute songret parian na Real Sociedad player Carlos Soler red card achoya wangin no chua ania mual nei tu hian player tlem zokin hun top lam an mangani ti hian La Liga season kalmeka Barcelona hian khelsom nia point somli pakwa nein Real Madrid hian khelsom nia point somli pariat an neya team pani in thlauna hi point khat chau anita a pathumna Villarreal omin khelsom pakwa point somli pakhat an neya Atletico Madrid hian khelsom nia point somli pakhat an nei boka
tebula top 4 chin chau hi point somli thok chuak ling om chun an ni English Premier League po khelchun zom niin heta hian manager captain le striker chan mai tur Crystal Palace an tlom nga la Sunderland mola gol ni gol khatin an tlom mol ne tu Sunderland hian Enzo Leafy le Brian Brobby mangin gol an khunga Palace hian Jeremy Pino mangin gol khat khung ve bok ma sela gol dang alu bel tak lo awangin kai thar team laka FA Cup champion lai hi an tlom ta ani Tottenham port lomin an mi khwal West Ham in gol ni gol khatin an neya season mang thala West Ham tan Somerville minute som pangana gol masroi khongin minute som ruk palina Tottenham hin an team captain Christian Romero mangin an suta ma se hun top don nai additional time minute som kwa pathumna West Ham hian Newcastle ta na khel thin Callum Wilson mangin gol ni gol khata an chakna gol an khungta ani kai thar team zingami Leeds United point an mi khwal London club Fulham sikhat final neya an chakna gol hi additional time minute som kwa pakhat na a Lucas Mecha khung ani Aston Villa an tlom boka an mi khwal Everton in sikhat final ne golam chun hi minute som nga pakuana a Thiago Barry khung ania season mangtha Aston Villa hin an mani khelmola Everton laka point an hlo chwa zo tak lo awang hian an chunga om Manchester City lepelna hun tha an bopel pialama Arsenal nai zualna hun tha an nei an bopel tel ani Premier League season kalmeka che cheber Wolverhampton point khat an hlo chok vele ta shama an mi khwal Newcastle United laka gol khung theilo ma sela an golan ven him tela wangin gol khung lovin team pani anin ne to ka point khat ve an hlo chuak Liverpool in Anfield ta team talbuai relegation zona ommek Burnley an mi khwala an ka na sa hle Burnley hian Liverpool bol chang an ngar ani bera ma se an point lo chua ero ain zat Liverpool hian akhela ne viawe ti lo chuan gol khung na hun tha an nei an mangchang kai hlei theilowa minute somli panina Florian Wirtz an gol thatak khunga ma a hroi pui ti lo Liverpool hian gol sot voi somni pariat nei chungin gol dang an khung bel theilowa gol zona voi sari an peta gol khatchau an hlo chuak Burnley hian counter attack atanga chutlet an tum thina ma se an ti hlei theilo chutiang kara choi minute samruk pangana a an attack fu ta lau maya Marcus Edwards mangin gol thatak an khung an sepur sunna gol ani awangin hei hian Burnley hi beiseina ape 30 alanga draw poiti lovin an khel chun zom Liverpool hian gol khung bel tum hle ma sela an khung bel thei bik lo awangin Anfield ta Liverpool in relegation zona om Burnley an hne zo talawa gol khat ve khungin anin hne to ka point khat ve an hlo chuak ta ani kumin sanhi samni paruka hian Liverpool hian Premier League match li an khel tawa an la chakmi alo Leeds United Fulham Arsenal le Burnley te ma chonin an draw 5 vek Arne Slot kai roi Liverpool hi Premier League champion line ni chunga kai thar team pathum home match ha ne zo lo vek om chun an nia kai thar team pathum Sunderland Leeds United le Burnley te hi Anfield ta an draw vekani Chelsea in an boss thar Liam Rosinia kai roina nuaya English Premier League an match masaber khelin Stamford Bridge ha Brentford an mikhwal team Brentford hian ball an chang tam jok gol khung theina tur hun tha po anin siam tam zoka Chelsea in gol shot voi ruk chau an nei lain Brentford hian voi som paruk te meu an neya Blues hian gol zona voi ni chau an pet lain Brentford hian Chelsea gol zona voi nga lai an pet ma se footballa abikin gol khung narem chang nein amor bok fu apoi mona alanga hun tha nei tlem jok Chelsea hi sinhi faya chakin point thum an hlo chuakani Chelsea gol masa jok hi minute somni parungna a Joe Pedro khungania Brentford defender ball pet chuatumin Chelsea player Enzo Fernandez a pet pera hemi per hi Pedro hian changin chiang setin a pet goal farsa fa Brentford hian hun tha an nei tam hle ma se an khung mai theilowa goal bante an pet per Chelsea player Garnacho points sure chance sa chiar thei a khoral second half po Chelsea goalkeeper Sanchez a che tha chhun zoma Brentford in an palklang theilo hun tha nei tlem jok Chelsea hian goal an khung bel thunga Brentford goalkeeper Kelly Haran defender ball pass adan perlu tuka wangin Chelsea forward Liam Delapan ball achil mana Delap hian ball a pet nuwa Kelly Har hian titluin penalty a choi pha hei hi minute samsari parungna kolpal maran gola achantirani hemi nu hian goldang lubel talavin Chelsea hian Brentford hi sinhi fine an ne Chelsea hian head coach thar nuaya Premier League match masabera point hum an lo chu awangin result tha ania Liam Rosinia tan po alom omle zualna tura chu point hum an hlo chua ba ka hian goal chua lova clean sheet an nei ngal hi ani
มาเซเบรนท์ฟอร์ดอินจันส์อันในเจ้าใจเตเอ็นขจวนเชลซีดิเฟนดิ้งฮีเสียมชัดเละอ่างไอตีอลังเจียงเละพรีเมียร์ลีกเตบุลามาช่วยเมกตูอาร์เซนัลินพอยน์ทุ่มอันเหล่าชวกเจ้าลว่านอตติงแฮมฟอเรสต์เคลมูลาเลียงลูตินกอลคุงลวินอันอินเนตอกอาร์เซนัลเฮียนซานฟาลจวนหุ่นทาอันในอันบอเปลจุงอินอามาอาอันซานฟาลจวนนาพอยน์รุกอัจังอินพอยน์ขัดเบลินพอยน์สรินอันสังฟาลตัทว่ามาเซพอยน์ทุ่มอันเหล่าชวกเหล่าเอโรอันอุยเท้าอเมเฮเมชาเฮียนอาร์เซนัลเฮียนบอลันจังตามาหุ่นทาโปอันในตำโจกามาเซอมอรันบอกฟูเทเหล่าตัวรินพอยน์ขัดอันลุงออยจูลอันตาร์นุงเอโรฟักผู้อันนิชุนซอมเซลานอตติงแฮมเฮียนอาร์เซนัลกอลโซนาไฟขัดมาอันเป็ดลว่าควอลมัวลาโปมัวในตู้ลักาอาร์เซนัลตาร์นุงอันเงดเจอร์จอร์เล่พรีเมียร์ลีกเฮียนแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เคลอันนี้บอกเหตุเฮียนมินอลปุยนาจากตูราอันรินเหล่าโจกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันจากโอลทราฟอร์ดแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เฮียนไมเคิลคาริกาไก่ช่วยนั่นหัวยาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทาร์กันมัวทีมอินดินฟูรีโจกตีไทยแมนเชสเตอร์ซิตี้ลักจากผู้โจกเคลินยูไนเต็ดทีมทัดเท่านาทาร์พูร์นาเลจากดูนัตักมูเทียนอลังทาราจูมีตัวตูจูแมนเชสเตอร์ซิตี้อันนี้ยูไนเต็ดเห็นหุ่นเตียวลามาฮาริมากวนมังอินอันคุ้งเตียวเลียกอลคามินแมนเชสเตอร์ซิตี้อัชันฮิมอันนูโลกาซิตี้กอลเกปาร์ดนารุมาอันนาอันเอเลบอกซิตี้เฮียนบอลอันจังตามาให้ฮียูไนเต็ดเฮียนปอยอันติเลวการตัวเตะเกมชัตักเคลชัวกินซิตี้อันนอร์เลนนัดชินเลียฟาร์ซาฟาอามาดิอาโลเลบรูโน่เฟอร์นันเดสมังอินการตัวเตะกัจังอินกอลันคงฮิอัลมาเซออฟไซด์วางอินแห่งกอลเตฮีปอมสักอันนิลาวทุงาซิตี้อันหิมชามsecond half City goalkeeper Donnarumma an ama dialo pe thatak adan nuwa Casemiro pe asef zui le tekha pui takani heminu hian embeumo pe thazet adan sakle shamboka City hian ball chang theile masela United lar nungin unsafe antinghet viau zela City hian chance an siam chok lei theilo City hian an nor lutu kara United in anchule thiam sia ball chang tamjok tal boizoka anrang minute somruk pangana City player Ryan Serki an free kick a peta United penalty area a athiante tau hisapin athlo phei ma se United defender Harry Maguire atau leta heta bolkal hi embemo an changin Serki bumchunga asiam remzeu nuwa Bruno an achang chunzoma chaktaka tlan lupuin United hian 4v2 in Manchester City an counter ngala chaktaka bolan lupui nuwa Bruno pass thatak fingtaka in siam rem Brian Embemo an Trazetin apet gola far post lam naya Donnarumma dan theilovin apet gol chiang le heminu minute somsari pangana Matthews Kunhan dinglam sira ball asiam rem nuin cross ball thatak anei zuya City defender Rico Lewison achan Patrick Dorgu aveng nelo bok nen City in goal an chuabel Dorgu hian goal ban pet per chungin United goal nina akhung minute somkwana City in an nor luat tuarin United in natakin an counter le ama dialo an atlan chakna le achet ran na mangchangka in City laka gol khung na rem chang anei ama dialo pe thi Donnarumma an dang theilo ma sela City hi gol banin achan him minute somko panina United bokin counter attack achang bokin Mason Mount mangin gol an khunga ma se offside awangin gola an pom saklo hemi hnu hian gol dang lu bel talovin Manchester Derby Manchester United hi signifain an chakta ane Manchester United hi an chak ani mai lova City in United goal zone a voi khatma an pet mi lova City laka an defending a thatle hei hi an tan lomna bel cha tu turani United khel khachik taka en chuan City laka ball chantam an tum lova an tumber chu in ve na ngai huna in thada mi lova thatak le nget taka phui taka in ve na nia in veng pa in ball chan thuta na taka attack thei turin an sep kha an siam rem reng bok player te an tai matlanga chakdu thinlung an povek ti theiani City laka lau nei lovin an khel te po ati thei o me an defending le attacking enin tun seasona United khel thatber alani hial mai thei a clear to azir te po anianga United attack kan en chuan ball changtu khan option anei thei zela chuti khop chuan an in thlop tha a an attacking play tempo mol mai kha City an zar boiber na pakhatani an tempo asang leya chu wangin City kha anin recover zo thin lova kha wang khan United in ball changtlem jok chung sin counter attack atangin chance thatak tak enge mozat an nei thei pha kerika hnuaya chuan United player ten omna tur an hria tunge ball pass tur an hria khoya nge tlan tur ti an hre boka
chu Manchester City laka an khel dana khan alang chiang hle poimo ta chu match mabaka khatianga nget khan an khel zel theyangem ti hi ani Michael Carrick hian United akai hruai hun nia hian tun thlengin match li a khel puita a ane te hi an theu neu lo hle tuna Aston Villa thataka kai hruai mek tu Unai Emery kai hruai Villarreal kha sini faina ne puya Thomas Tuchel kai hruai Chelsea kha gol khat ve ve khungai ne tok puin Mikel Arteta kai hruai Arsenal gol thum gol nin ane pui le a tuna Pep Guardiola kai hruai Manchester City sini fain ane pui le tabok United kai hruai tu ni chungin Unai Emery Mikel Arteta le Pep anea fakphu result anei direct turchi ani ti hi enjui turani anga chu han kai hruai radio sela kan la mudon ani ti hian English Premier League season kal meka Arsenal hin khelsom ni pania point somnga nei yin point sarin an sang fal meka panina Manchester City in point somli pathum nei yin pathumna Aston Villa in point somli pathum ve kan neya palina Liverpool in point somthum paruk nei yin pangana Manchester United in point somthum panga an neya parungna Chelsea amin point somthum pali an neya ni pasarina Brentford pariana Newcastle le pakwana Sunderland ten point somthum pathum thep nei yin somna Everton an chauta point somthum pahni an neya som pakhatna Fulham in point somthum pakhat an neya som pahnina Brighton in point somni pakwa nei yin som pathumna Crystal Palace in point somni pariat an neya som palina Tottenham amin point somni pasari an nei som pangana Bournemouth in point somni paruk nei yin som parukna Leeds United in point somni panga an neya som pasarina relegation zone omlo china Niamber Nottingham Forest hian point somni pahni an nei mek bok relegation zone West Ham United Burnley le Wolverhampton te anam chunzom ta zel bokani Africa khomol puya in elna sangber Afcon po amor bok anita a inrin nizan khan pathumna zonna match khelin Egypt le Nigeria anin machona hunpa ngaya gola lu theilo awangin penalty shoot out manga chin felan niya penalty a hian goli gol ni Nigeria hian chaka Nigeria hi pathumna ni in Egypt hi palina anita ani Afcon final match hi pathiani zana khel ani thunga heta hian Senegal le in elna thleng tu Morocco te anin machona team pahni te hi anin thlau lutuk lova boro ka tang le bok ma se hun tha an nei gola an chantir theilok lova hun pa ngaya gol alut lo additional time a gol alu bel teu hle thunga hun top don haya additional time a Morocco in penalty an hlo chuak lol maya Senegal lam fola ngai an ni na kha Senegal lam hian an pom thei lova fall om lova penalty choya anin ngai Senegal lamin khel chun zom tum talavin Afcon final meu ni ma sela Senegal player te an chuak tawa an team kai hruai tu in chuak tura player te afui nuwa an chuak taw mak ma se chuak ve du lo pakhata oma team manager akal wang po ni lovin mi padik tak ani awang zokin a chuak du lova chu Sadio Mane ani Mane hian a thian tele an coach te ngei po a min ta zoka khelmuala a kaukir le vek ti chuan penalty po chu Morocco lamin an peta a Brahim Diaz ngei mai na pet ma se panenka a petin Senegal goalkeeper Edouard Mendy an apom bet chata a goal talavani additional time a goal alu tak lo awangin extra time minute samthum khelin match an chun zoma heta hian hun tirlam minute lina Senegal hian pape gei mangin goal an khunga he goal hi hum tluanin an champion puita ani Afcon final match ngai nom bi kan muwa langsar taber ero result ni lovin champion team Senegal po ni lovin Sadio Mane ani Mane hian infiamna ain mishing na angai poi mozoka choimoi phu ber po ani a thian te minin mi pathin lung aput thar tir theya khelmuala an mo phurna hlen turin a hruai kir chu thil ngai nom bik atang chuan champion no moi an hlo chuak ta boka no moi an choi don hian team captain Koulibaly Sadio Mane zana lantirin champion no moi hi ama captain hian ai o a choi turin Mane hi atia Mane atangin Senegal hian Afcon sangni somni paruk champion no moi an choi kang ta ani ti hian Sadio Mane hian Afcon champion no moi hi an ram Senegal tan tum ni a choi ta a heiba ka hian a professional career a UEFA Champions League te Premier League te FIFA Club World Cup no moi te UEFA Super Cup te FA Cup League Cup Bundesliga German Cup le Austrian Bundesliga no moi te a choi ta veka Senegal player lotling berpol ani Afcon final match ha Sadio Mane chet dan hi faklo theilo ania team coach me point khel chunzom lo adu lain Sadio Mane awangin an chunzoma Mane thutlung na kha team coach thutlung na ai poin Senegal ta na ro puizok le hluzok ani zui ta bok
chu Senegal ta na a hlut zual na tun trum final match ha lang chuak ta ani ti hian Senegal hian Sadio Mane hun lain kumsan ni somni pakhata anram chanchina avoi khanan Afcon no moi an choi nuwa kum ina an choi le ta ania Mane hawin champion no moi trum ni an choya heng te hi Senegal hian Afcon no moi an choi om chun an ni Afcon a hian champion mun ber chu Egypt ni in trum sari an champion towa ma se tuna an superstar Mohamed Salah hawin an la champion mi lawa kumsan ni som nuwa Egypt hi Afcon a hian an champion le ta mi lawa ni Cameroon champion mun ber tu ni in trum nga an champion a Ghana trum li champion to in dotin Nigeria le Ivory Coast trum thum ve an champion towa trum ni champion hi Senegal ba ka Algeria le DR Congo ten oma trum khat champion Zambia Tunisia Morocco Sudan South Africa Ethiopia le Congo te anom pokani ole khatichin kha tun truma football ti kan ngai thak the chin chu nile photro se